Lauriña, que tal, guapa? Contigo quería falar, Non te apures, estás ben? Sí, claro, quedamos onde sempre. Laura, estás ben? Son eu, nin que veres unha fantasma. Menos mal que esti. Hai cartaces como este por todas partes. Non os biches? Que va, estaba tan preocupada por ti que ni me fixei. Pero es ti, que romántico. Romántico, Sara, por favor. Home, non o ves, tes un admirador secreto. Laura ten un admirador secreto. Shhh, cala, parece que non ves as noticias. Estas cousas nunca acaban ben. Puido ser Miguel, ou Marcos, ou incluso Manuel. A mí non me fai graza, xa quería eu verte a ti. Bo, que parviña eres, que me dera a mí ter un admirador secreto. Eu non son tan popular como a ti. Eu non son popular. Bueno, Lauri, non te preocupes por nada. Vouche axudar, que para iso son a túa mellor amiga, ou non? Sí, claro. Ben, pois agora descansa. Deixa todo nas miñas mans.